جشن رمضان لتکیا شیخ عبدالعزیز گیلانی هادیران به چندین رو رسم آینی کو تایبتن به اوه روژه و هر وصال اوه تکیای به هزاران خلق خرفه ببون بوه چنده کو جشن رمضان پیروز بکن. همو سالێک ئێمە لە دووەم ڕۆژی جەژن لە هەموو شوێنەکانی عێراق و بە تایبەتی کوردستان لە هەر سێ محافەزەی کوردستان دهۆک، سلێمانی، هەولێر، کەرکووک لە هەموو محافەزەکان لێرە ئامادە دەبین بەشداری دەکەین لەو زکر و لەو یادەی کە لێرە دەکرێتن لە تەکێ شیخ عەبدولعەزیز گەیلانی. خلیفه صلاح عزیز کو ایک خلیفین تکیا شیخ عبدالعزیز گیلانیه وسا دیارکتن کو روژن جشن رمضان ارکه که آینیه کو امسردانا اوی جهی بکین و بشداری ده همی رو رسم آینی دا بکین. شيخ مان شيخ وريا شيخ سعيد برزنزي بابي ليرج بوا بخوان ليرة طريقة بلاو دكنوا ولا بعدين همو اما صالانا لمناسبة كان دين زيارته او زي مقدسي دكين در روژن جشن رمضان دا لفرانیا دورن هرم کردستان و عراق قصد تکیای شیخ عبدالعزیز گیلانی دکن کو دکویت گلی شیخ عبدالعزیز گیلانی لقضا آکره ده اوان روژا دا چندین رو رسم آینی تایبت به جشن رمضان و دهن انجام دان. کاوا عمر دنگ امریکا قضا آکره.